дар сани фурудгоҳи байналмилалии душанбе шумораи зиёде аз мардум ҷамъ омада буданд. ҳама ба истиқболи парчамбардорони муқтадири миллат, ҳар яке бо эҳсосоти хоси худ омада буд. яке барои оғӯш кашидани фарзанд, дигаре барои пешвоз гирифтани набера ва касе бо умеди дидани иҷрои орзуҳои деринаи худ. ҷоҷо ашки шодӣ, табассум ва ифтихор ба чашм мерасид. лаҳзае ки онро танҳо пирӯзиҳои бузург офарида метавонад. بسیار شدم نمیدونم از شادی بسیار چی بگم. در دوره شوروی کی ابودابی میرفت امی مسابقه ها را میزگرفت، ولی در ابودابی در دیگر دولت‌های خارجی هم که مسابقه ها گذاشته است بچه‌های یوش جوانان نبره من صنف ششم میخوانم، ولی در ابودابی مسابقه میزگرفت. این هم یک چیزی اما مهمه. احساس عجیبه، یکم بار در حیاتم خیلی احساس دیدم. ما یکی طرفداران اشدی عبدالرحیم جان میشم که این چند سال ما در طرفدارم، چند سال شد فقط هم مسابقه‌اش میرم. این خیلی خوشحالی را یکم بار ما احساس کردیم. ҷамъ омадани мардум ба хотири истиқболи беҳтарин парчамбардорони меҳан буд. он ҷавонони шуҷое ки чанде пеш барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон ба шаҳри Алайни Аморати Муттаҳидаи Араб сафарбар шуда буданд. мардум бо ифтихор ва эҳтиром онҳоро пешвоз гирифтанд, зеро ҳар кадом аз ин варзишгарон на танҳо барои пирӯзӣ, балки барои боло бардоштани шарафи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мубориза бурданд. ҳатто ана ин дустурӯякон ба истиқболи бародаронашон омада буданд. онҳо бо чашмони пур аз умед, чеҳраҳои нуронӣ ва дили пур аз муҳаббат интизори омадани қаҳрамонони худ буданд. дунёи кӯдакӣ воқеан як даврони афсонавист, ҷаҳоне ки дар он ғалаба на фақат медал, балки бахше аз орзуҳо ва меҳр аст. бо фуруд омадани ҳавопаймо ҷӯши эҳсосот боло гирифт. ашки шодӣ дар чашмони модарон, табассумҳои ифтихор дар лабони падарон ва овози кафкубии мухлисон ҳама гувоҳи он буданд ки ин ҷавонон на танҳо барои худ, балки барои тамоми миллат пирӯзӣ оварданд. амриддинзода Фирӯз яке аз чеҳраҳои дурахшони ин чемпионат буд. тамринҳои дуруст ва саривақтӣ ба ӯ имкон доданд ки дар чемпионати мазкур рақами як шавад. من کردم که در راستا با سپرنیکای خودم و آنها را شکست دهم. کدام رقیبان بودن و چی تجربه داشتن؟ من رقیب داشتم، دو تاش از اوکراین بود و یک تاش از تونس و تایگش از آذربایجان. варзишгарони Тоҷикистон дар мусобиқаи ҷаҳонӣ бо намоиши шевои маҳорати худ як дунёи навро ба ҳама муаррифӣ карданд. онҳо рақибони худро пайҳам шикаст дода, дар аксари финалҳо ду нафар аз Тоҷикистон ба майдон мебаромаданд. Им Фабдаим аз клуби Истиқлол Ваҳдат, тим Таҷикистон, Муслим Ҷангима ҳатер аст. ки Ҳамзат Шимаев, Ҳабиб Нурмагомедов аз ӯ тамошо мекардам ва айво ёд гирифтам. من میرزاєв ابراهیم ورزشگر از کلوب استقلال وحدت. تا این مسابقه من مسابقه تجمع کمپ و دیگر مسابقه ها برآمد میکردم. چمپیونات آسیا، چمپیون آسیا شدم. من اسمم عمر از کلوب خواجه محمد جان. مسابقه من مسابقه پانکراتیون، جوجیتسو، گرپلینگ و MMA و پانکراتیون تجمع اشتراک نموده بودم و فدراسیون تجمع تشکر گفته که ما را به این جاها آورده رساند. من عمر میرزایوسف از کلوب ورزشی اسکربچه هستم و من در چمپیونات جهان اشتراک کردم. من سه رقیب خود را شکست دادم و در چهارم مغلوب شدم و سزاوار جای دوم گشتم. من به نورسانانی که من را تماشا دارند گفتنی هستم که آنها را نیز مشق کنم و به این سطح‌ها برسم. من حلیم جان دولتov هستم از کربچه و در این مسابقه سزاوار جای سوم گشتم و من سه رقیب داشتم. دو تای آنها را مغلوب کرده و در یک تای آن مغلوب شدم. من در این مسابقه دل مادر میشم و کوشش میکنم که در دیگر مسابقه سزاوار جای اول گردم. ин на танҳо гувоҳе аз омодагии ҷиддии заҳмати шабонарӯзӣ ва иродаи қавии варзишгарон буда, балки сатҳи баланди мактаби варзиши Тоҷикистонро нишон медиҳад. бешубҳа ин пирӯзиҳо ангезаи наве барои насли ҷавони кишвар хоҳанд шуд. федератсияи таҷмаф яке аз ниҳодҳои пешсафи варзиши Тоҷикистон ба шумор меравад, ки дар самти дастгирии ҷавонон ва наврасон нақши фаъол дорад. бо ташкили тамринҳо, мусобиқаҳо ва барномаҳои рушд, ин федератсия имкониятҳои васеъро
барои кашфи истеъдодҳои нав муҳайё месозад. ман ба федератсияи таҷмаф миннатдории худро баён мекунам, ки хеле федератсияи хуб аст. фарзанди ман якунин бор ба чемпионати республика баромад кард, ҷои аввалро гирифт, баъд ба Абу-Даби рафт, ҷои бо аввал дар чемпионати ҷаҳон гирифт. сахт миннатдорем ай соҳаи спорт, ай устодошон сахт миннатдорем, ки ба ин рӯзо фарзандои моро расондан, ба шаҳрҳои дур бурда байрақи Тоҷикистонро бардоштанд. ташаккури худмон барои акаи Даврон Ҷураев мерасонем, ки зиёд кӯмак расон барои бачаҳо. Хуб кӯшиши худша барои бачаҳо бисёр мерасонад ростига ба ми акаи Даврон. таҷмаф на танҳо як федератсия, балки як мактаби тарбияи ахлоқӣ, ирода ва устуворист, ки ба насли нав рӯҳияи миллӣ ва ифтихори ватандорӣ меомӯзонад.